Boum. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu naomba Mwenyezi Mungu kimjua wanon. Wa alaikum salam mama Norzan. Mwenyezi Mungu naniki khatima njema. Ya janlie zetu muzabaraka za hele jour blanche ze 3 jours zinu zikimafaka hasonti pia. Mwenyezi Mungu yarijale joka na her yalikusudi joka na her. Wa alaikum salam manaim yalipue nezembi kao leziliwe zijilio. Wa alaikum salam Maliza Hassan mama Yasin. Wa alaikum salam Sara Maulida. Mwenyezi Mungu na jande ukarani rowa na rezefami neze arhami unono na kheri na baraka hason sipia he kudratillahi ya Mwenyezi Mungu. Watukufu kartina wakati waulata itoti do unjia harmaze suje kao dorlonizo che zamando do uhimida Mwenyezi Mungu raili rishelo wanono gasi wanono wakati kao rikarile mesheha hebe ariji habuhuo hankohoa. Mwenyezi Mungu haitoa heze baraka za hanyu neze baraka za hahe neze dua za hanyu. Wa alaikum salam Nasra Abasa, on est en forme et jadid. Watukufu ngasina suje mbili mera haraja jarmaze suje do mwambia nyauka umra ya wabasha ngasi harma condoléance wisoha mwanze. Wa alaikum salam nana wa mji wa Iwani wakati kao ngasine mwanashe watu moto jeune, il avait 17 à 18 ans. Youjula hele zina la Yazid. Wa alaikum salam mwana Faizat Njisa. Yazidi kao hede na ufariki usiku wa leo. Moto shababi, moto mtiti wa âge de 17 à 18 ans. Mumjini Iwani. Sha Yazid hazalhaniha hobasha. Humraya wa mzeji baba hobasha. Ikao abasar zambao. Yemazababi o wadzaza hatu. Wa humraya wabasha. Ngao harmo mji wa Iwani. Haruma yemadziho. Yahema nyanyasi. Mwanashe watu Yazid. Ikao kajaka mwade wa mahtutu ya joka hambwa Mwenyezi Mungu hamtamani banda kamwade shahare mesheha deselku. Mwenyezi Mungu ujojalia kahampara haruma nzia njema hauka Yazid haka moto janti haka hondo hatu haku haka manzano wa mwanasho wangu haku haka manzano wa ushababi haku ikao ho wasuli unufaransa haka moto mtito mhansi abahange na âge de 17 ans à 18 ans. Mwenyezi Mungu hamtamani dobeho mwono atlanga harmo mji mtukufu wa Iwani. Ribo mwono atlanga harmo mraya wabasha wakati kao waimwana ya zalihani haho basha yaleleshi haho basha. Mwenyezi Mungu hampara usiku wa leo hamtamani ngugu jo mhufilia ya msamihi yani kesubra emazababi hamandaye yani kemvu emazababi hamandaye wadweshele mwanyanyao haumwembela zedua haumtsesha maghfira haukanga jukaya o wanyanya mazababi umraya wabasha wao kwati goharma tambu na huzuni raile mwanyanyao Yazid. Wa alaikum salam Nael hede na ufariko usiku wa leo
Mwenyezi Mungu kujomrehemu yamlaze bajema ho hanza ha Mwenyezi Mungu libeho mhono atanga usomwe famia hahe no mji wa Iwani libeho mhono atanga mumla ya wabasha haukawi shababi mwana azalihani yaho basha shao mjini hao Iwani ikao abasari zambao o shababi nuwazaza hatu neze fami za hatu ngo harmo mji wa Iwani hawenda wende harmo aletlanga mazababi hawenda nduwa zihema nyanyao Mwenyezi Mungu jomrehemu yamlaze bajema insha Allah. Heze baraka za Mungu na mtume. Alhamdulillah, qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Mwenyezi Mungu jomghufirlia yamlaze bajema ho hanzahi rabbal alamin. Watukufu wa Jamalif ika oblige ruonese wafati wa mnaijana mnamwana wa âge de 17 à 18 ans ya pwarmo mji mtukufu wa Iwani ya zalihani haho basha ikao depuis longtemps ngwao iho rikawa zima dasina mzaza hahe nana mbaba hahe nana zuki wahe dupe mhono atwanga harmo mji mtukufu wa Iwani nano mra wa basha rali rende na ulatizi wa shababi très jeune âge de 17 à 18 ans hende na ufariki usiku wa leo. Watukufu wa Jamalif garijao harmaze sujet za hatu sujet zilo très important ikao nyimlo ya bona partage mikala wa ureje za na partage haukaya ntuambia owalo habari za Komor ntuambia shanga mambio owandungao e Facebook ya hangu ma amio hangu vous pouvez partager haini tso partage ya mtujudu mambia na mtujudu ekart harmwe ma ami haukaya mdu ya mbange ami wa hangu unidungo ya bongu nge kontani zorambao badikawo local bosh. Watukufu Mwenyezi Mungu nanike khatima njema yarnike mwiso mwema ho hanzahi rabbal alamin ramambenya ukaze sujet lonizo ye sujet amado gasina sujet ya mzaze ikao yoka hunu Marseille ikao genemru maha mbaba ho wana ha ikao ye mbaba we ingena wana gena mwana timizi 29 ans ye mzaze woyi mzaze ikao alhamdulillah mwana he mhu ngena dans le 22 ans waeshi hamahaba na nyanzo wa mkoba zima finalement ola mzaze haunu ya ukaya vomye ya renge mwana wa hema nyanya wa mbaba mzima mzaze mzima komoriaje sha eyakauzitrinili ya haku de mrume liyakaufanye pression ya ukaya kairi rilenge mwana wa hema nyanyuho ya jehunu raili wa imnasioni wa imru usomo rifanyani za ufanya rimfanye inscription yaje eyakaufanya ye pression de mbaba she mwana wa yulo Komori ye kanza mzazahe wa yulo hunu haukaya hakamjeuri mtabasamu yeka mrongoza kahasihi mzazi asi vakansi yeka mlauli ya kamzazi asi vakansi sheka mbaba hasihi haina vahanu yaenda ho. Merci beaucoup Ahmed Mounissa mbaba yo makompanye mwana yoro hadene mwana he mwanyanya finalement wa alaikum salam kikimaweni boum mon frère ola mwana hawasuli hunu manga badala ya preso ya ola mbaba ya lola mzaze wa alaikum salam mwana shaima finalement ola mwana hawasuli bientôt ola mbaba ngwanzu ya lole ola mwana buturaje ola mbaba ngwanzu ya lole mwana ola mbaba ngwanzo ya lole ye mwana wahema nyanya hemru mshaha ezadi sahiri mbaba hatu ya kahari komkwa ye mru mshaha ngwanzo ya mlaze ne mwana ola bahi ya bongu mwoneso ya mlole ola mzaze mwinyi uzaye mwana katsuo na kazo ulisa shangu za encourage ngarjo hujabela lake karizamba gamjore veye mziendo lainu hakaya yon aibu ngarjo huja harume sujet. Oui, Abou Yazid, bonjour. Putain. Allô? Alaykoum salam, gami en direct. Petit Shanghai, parce que c'est comme ça, mais Mihaina aussi, 24 sur 24,
apeli nguvu shandizo bon sidela zitsaha halikingia haukaya wanasho hatu nanu wajomba hatu nanu wazaza hatu kwa tina mru wabidi wa partager da wenae. Oui mon frère Ahmed Jean-Pierre, salut frérot. Kwa tina mru wabidi watsange fikira hawa partage mahadisi sote tuilamu yabo haina sekondi nga wajouja apeli haina dakika nga wajouja apeli haukamide na zianza mide na zitsaha na banga muaswime la il faut ni kingie baike ya de moment nuju wa uheya usiu haukaze apeli zo zinji wimla nao bonjour ze apeli zo zinji watukufu olambaba hahisa ngwanzo ya lole ola mwana wa hema nyanya hemru mshahara baharo la mru mshangu mdhaniyo zune mru mshahara bilo rahema na weye jaja ya ukaye mru mme mru katsumwelewa dene mwana woyi garujo huja haruma ye suje ya bili ya mzaza hatu ukoka hunu mars ay ukoka Paris ya zima mwanyanya mwanzani wahe 9000 euros iliende afanye mwanahe shughuli. Oui bonjour bienvenue. Iliende afanye mwanahe mashughuli baada ula mzaze hende afanye mwanahe mashughuli ula Komori haja ola mwanzani wahe hamdai ya la mapesa na waka haruma mtango hamdai ya la mapesa hamwambia utinafilishe deka unafilisha ngojo jitu. Subhanallah. Utinafilishe deka unihafilisha ngojo jitu. Ola mzazola ya zimwa 9000 euros hajaka uloze mwanahe haukumbi hunu Faransa Paris. Ola mwenye mapesa hende hayadai hamwambia utinafilishe dangojo jitu. Eya basaye mzaze mwenye mapesa harudianda harimani avesenge irewe yabwe fami ngwa duteo eske weitidi ya muwa heze mali o wanangwa wahara huenda wadai haukaya mzaza hao hawambia ukaya o wade wanjili ya unuzinde zemena sisa himdu na mnike mapesa. Iyo de suji ya bili njoka huija watukufu garijao harma e premier sujet le mbaba ya lola mrumshe wazaya wana. Oui c'est bien normal ni hode wanzo nsobak mruya neneve ya njiemba bumzenga wana mbainji mrungu fanyo barajimu yarengeza kori huhondo yedeli ya mkomori bo bienvenue mkomori ya bomaudu gamjone neva bumze huneneva hataga wana mbainji sava pa sijatsi hondo bumze hondo ebano minikeda gamina ziungu hai huneneva haku huhondo haku ay ebano rekeda na mkera dhodo kanadaraka parce que vanu dizo mbuku jone neva hata ya jaye ziungu mba maravu tout ça mbadombo ha kodo bumba vraiment ngori soso vaut mieux faire régime mruha njarma passport gufanya passport ya bunguze mafura yake poa mramba umruha uhondo safi no shakuja kutsuni takine yadisi ya kweli ani yadisi ya kweli si hondo sha ngojo mkomori mruyo bunguza mramba bunguza mruha hondo ya mbaha hondo la ta raison kutsuni takine yade vérité parce que c'est wetido ambaha weche watukufu ngarijao harma ye sujet oyi inu couple ikawe couple ningi hunu Marseille ikamba bawe inge fushari wakati kauna mpara hanimenase sa kweli hanambia si tu oses de dire quoi que ce soit gamjone sa ukaya Marseille ngamihunu ngamina mahamungu mirar na mfukare na ngwa katelo hunu Marseille saba mimi njahupara hahutsoza dabu si upara nuhambe uka izo wanzo ufanye izo kazirendo wa uchafu eza jiri hingi esuje hingi oyi mzaze ya lelwa ni mbaba ikaunga una mwana ulona 22 ans ni mbaba weye mwana haheye mhungena 29 ans ya mzaya harumada hulambali badala haja hazaya halola ula mrumshahahe wazaya wana ngona wana wanga ngona wana wararu wanawasho waili na mna mwanambe mzima yija ula mzaze yausi hakomori
hafanye za daho hafanye za fami na ingedene mrumaha sha ekasi hikomori ngabo ye mwana wa hema nyanya mwana mshe ikawo uonge na dans le 25 ans 26 ans ge hikomori kajaparo intereseha ya laulie mwanyanya mzaza hahe ekasi hikomori njaona ze message za hubarleti désolé ekasi hikomori ye mwana ola kajaparo hafili hanaye eza tabisha mzaza henry douka ya mbada yousia yeke mrumahe hasi hikomori youka wazima dene mwana wa hema nyanyaola haukaya ye mzaze woyi ye mwana shewahe ulokomori wao mbada mzima mzaze mzima wa alaikum salam Arfata Badawia ola mbada kasi hii youdungana dene mwana wa hema nyanyahe mrumshahe wende wafanya ze kursu wazungulia wohenda hata wamji wao wakaudodute wajaka konta pourquoi we yatsona mru wadungana wi Abu Ibtisam shadungana dene mwanamshi mru mara mwana wa hema nyanyahe mrumshahe sha ola mbaba banda haja hashindi haramene ola mrumshahe habana rifanyani za ufanya rirenge ye mwana hema nyanyuho haukaya ike humfanya mbarongo ola mzaza mabenga mlongo mana ikao ye kananza enga mlongo ujaunu ne mwana we kananza habe mana to hanza da watsumrega ujaunu manga habe wati wahanga wode na mzaza mumfanya zalongo zaha wa alaikum salam Fatima Ahmad ola mbaba hashindi haramene ola mrumshe habaibu ola mrumshe esprit dizo oui mama Zain wa alaikum salam Akram Mbaye dizo waja wafanyia ula mwanamshe msafara inscription wamanzi harma prive wamlibia zedro zonsi pia izo zonsi pia eyatoa mbaba shamzaze ngurengo kawa nguto banda wede mrume ulade mwana ha na bala mzaze adwambila ukaye hewe mrumaho wakasumelewa dayene mwana hema nyanyuho yekasi hivaka sotoka wazima dizo wafanya niza ufanya warenge ola mrwa mara wa alaikum salam Imran Ibtisam warenge ola mzade ola mwanamshe hawaswili hunu wa hawaswili par hawaswili ay hunu Marseille paso uka hunu Marseille hawaswili hunu Marseille ngwa wazima dene mrumsha dene mzaza hauka ola mzaza sha toujours ngena ila rohombi katwanza ula mzaza hae katsumumbisa nimba ukashifo katsumumbisa ilamba menage nimba upia shangena ula ufushari ezila pia Henry vale motola ngena ngoma ya mzaza hae ya ukaya ngusorte dena ula mbaba ranguhula komori mbaba yohenda kaweshile moto botura yezo uzijuaji ngari jao ne hadisi yema naramba wakausorte Henry haungwa sorte o Henry ola mzaze katuelewa ola mwana ola mbaba harenge ila ritmu yekanguroho yodungana dona ola mwana manyanya hemru mshaha waitsi mwana hao mbaba waitsi mwana mshaha mbaba woi mwana wa hemzaze oraili emzaze woi manyanya mzaze mwana woi yabo witsi mrwabidi udombali ya moroha witsi mrwabidi udodungana dona ye moroha mweda mabaga mtembe yao izo mzaze wakatila katuelewa ye mwana ula katsupia ye mwana ula katina fanyao hatoliko ya kaubidiende hazia na haja inscription hazia liko likatsuhala gutsongo firme dena ola mruma mama hai yensula mzaze hamabia mbaba mzaze kajao na bwenjia o mzaze alezando botula njao na bwenjia o njao na ukaya wafanya rongo shazila na kaudwambi ilwa izo mruma hangu kahadodunga na dena ikomori ne mwana wonja parosa komori ya tsojaya ni va bonjour shaka udozi jizimbi sendeza shabanda waja hunu faransa imana haja izonona o gamdute tina uhabianrabu hauka yoro hadene mruma hangu hata masihu waja yoro hadene mruma hangu ye mruma hangu akaumgate
katina ngu ya tsovaya katina kaba ya tsomhulia katina namna ya tsomfanyia na bwe mndu mahangu katina mbahindu akofanya hundahoni izo mbaba ya kuhambia mndu mshahe tihuwashia tifanye zada ya bwe ntina njoka ufanya hata kursu gojofanya kango wanzo na bwe mwotuola emzade ula ngegate katina ngu onje matsovaya katina kaba nje matsozi bamba gyo normali ye mzaze ya dute mzaza mabe mndu mahaba nsuhelewa Tidwambilo mahabari ya ukaya ikahusi hikomori zinu uzifanya uhunu tsongoluga na dona wa imoroha zindi zokazufanya komora mbahayi ebango ndutone mwana hao ula mzaza baga mhuduteyo na mnaje ntujo uduto mrudugano na mwana mru mararu mru hata masi umrejei na mnaje ntujo uduto mrudugano na mwana mru mararu hinu wakati na mrongoza na mwambia yapi yafanyeja utsogo mrenge ya defense utsogo manilia utsongo hada mreti na bongo rohoda wenae haina usiku viepor haina usiku gamweda iho ikado mono masula finalement atomwana haho wawaza kudodunga nado na omotembea owana haho wawaza kujapandunga nado na heda makdo oingo mbalo heda makdo weiti mwana haho we mwana hangu wakati ka weide mwana wa hemanama la ta pas droit udodunga nada wenae wa alaikum salam beja sana ambaje nsidugane damina ada ofukoni haja hajibu amfasi de sa maman hamabia ganjo dugane damina kuna ushida unizi ya Latif il a trouvé le kilo et le courage ya urongo za mzaza hai mwanyanya mzaza hai ya ukanga mjoro hada minae ndizo kazi ja hisaba na mbabaka nguroho tujura ka ukoto nyoro hada nae katupia katsuhosa katina afanyao showa na wazala hunu ye mwana hemzazo lolona 22 ans wodo uko upiha haobisa mzaza ola mzazi hamambie mlume ya ukaya désolé gamjokaya ngorongo mwana hangu na basari zamba we mwanangu joro haye dezahe kana ubaki hunu mlume hamambie mlumshaha ye kahu mto wanga njomdunga haukaya wo mto hasibabu ndami na mwishienro na wawishe we mzaza ulokomole ye kahu towe mwana hahodani ganjomdunga au kabo humtospa bundami gamonawo mbaba ya lahitima gamonawo mndu hazilada woibade hadisi yijil ye wakati na mparado wakati za jaji wakati kao ola mzazi atafijo mzazi amwambia mbaba ukaya yabo deja tirambua ya ukaya bonjour Benali Salmata tirambua ya ukaya godongorenge mwana hangu hauke mwana hangu gunongozo kijabari kajaparo ni stay rangu wakati ya kakomori so ihaja hunu katustay humnikamvu gunongozo lianzao finalement kutuzia hudungana dona yoro ola mzazi habahina rohe hau mdunge dizo ola moto haroha daina mbaba yembaba hazingara kahin bonjour ik ola mbaba hazingara hinri ola mbaba hazingara ponzi la ukaya gamondo zangu bahunlazane mwana haho mwana utsostahi mzaza hai mwana utsostahi manya mzaza hai mwana utsowishezu yambao mwana utsoupiha mwana utsofanya menage mwana tsona hatafanyao ya roha wadawe na ubo mbaba ezajiri hindwa tukofu ezajiri de ukaya ola mwana haroha mbaba haroha eya basa iza hajanda zi ola mbaba ngulolo ola mwana badinga wanadamu watsowo haya badinga wanadamu watsowo haya dizola mbaba hadeside bahari hakaziwanga bone mrumshe na izo silongwa kauzifikiri ya bongu mlolo ye mzazahe mwana woinge komori olu ya wona ukaya nyaibu shandizo hakliye akori hamana dene mwanyanya Alaikum salam seti Ibrahim hamana dene mwanyanya hamabia hurenge mwana hangu mlazane mruma hao yabo mruma hao gena dua ya mlole subhanallah ya Latif subhanallah Mwenyezi Mungu na nike khatima njema woyi mzazahe mwana woyi yazaye mwana woyi ngutowo akor yambiye mwanyanya ya ukaya raili hudhaniye mwana hangu hukangudongore ngwane mruma hao yaboyo halali mruma hao yalole mwana hangu nika mono haya mzazi hamanda we huwashiwa nyumba hunangeziziwa ye mwanyanya woyi ngu yeshimanga
Yede wahe nyumba youla nao. Yede hufanya nyumba yo. Yede fanya tout ce qu'il faut. Tu trouves le courage ya baukaya. Ye mruma he mwanya nyuho ye mhuaho. Ya lule mwanaho. Be mhuaho. Hamvanie mwanaho. Wodi ya tujodwani ya latu. Manadamu du ya tujodwani. Mwana ya rango ujahunu faransa. Ya to respecte mzazaha. Finalement izu yambao. Gumrongozo alianzao. Ola mbaba. Kajaparo rohadonu wanahe ya waza ya hunu faransa wada makdo. Kajaparo balo wanahe wada watembea. Shagu dongo dunga na dena we ya janyumeni wada makdo. Ba hata cinéma wa dunga na udo cinéma. N'importe quoi blédard comme toi. Avec un pervers. Papa fantôme. Mdoumdou Hazamada ou doit go de cinéma. D'aller faire quoi là-bas? D'aller faire quoi au cinéma? D'aller papoter avec une jeune. Ikawa jeune. Mana wahima nyanyo. Wahim dumshaho. Wakati ya mdumshi aniparanambia. Subhanallah. Sipara ula mbaba. Sababu nulongo kadha takadha. Wodi watue mapesa. Neze mali. Daone mnumshaho. Mrenge mwana wa hima nyanyu. Mwana hima nyanya jeun. Merci beaucoup Mama Eliane. Finalement, mrenge mwana ujahun. Simwambia zinji hazihana ula mbaba. Shaizu yanambia hamba turam. Fais ce que tu veux. Tu me connais pas. Ganjom lola. Meme kamdo hantorea ni ufanya. Sabe mdu mshaha hutoreaji. Dabo wambia ukaya besengo dongoro nge mwana uo. Ye mwana mwa mararu ya janyumen. Hata likodi ya zia na wahaja inscripts. Udungana do na wenda makudo na kujapor dungana do ni mwana wenda makudo. Ujapor dungana do na wa waza wenda makudo. Udungana do na mwende cinema. Kujapor bala mwana ho mzima mwenda cinema. Udungana do na tena mwende vie pour. Mwende mzungulia hata minui. Giyabongo wanzwe mrumshaho ya hudhania hina. Dahima tura mwojir na kari wa mguguru. Gami marse da minawe. Subuti univumbu etsabe mitina uvumba mitina uvumba wandu. Shaga njohulongoza eka kujailewa. Zia yendola ba yotindola. Yode manansogo mwabiani la plupart ya hanyu. Vanu zendola zatsumu zinu hambandola fantomu. Zendola zifanishi hao ketsumu ngeja zonu hambandola za dépanage. Il faut bien penser avant d'aller dans le piège. Gamlon sembaba weirangu ni mwabie ni nyondrika ugambezo mdola harmetsum. Botira vanu wakutsuno lara. E shartindole harmetsum. Devanu mjoka ukakonta. Harmetsum zendola zjiro harmetsumu. Zinzo sokandola za quelques jours. Zinzo sokandola za tsumu. Walola na avant le tsumu. Owenji watongo separa na ketsumu hisa. Narlawayu. Rebekar me sujet. Yembaba hani menasa na bia turam je suis à Marseille avec toi. Gone mazababi watso unishangaza. Gone mazababi hamadami watso unikla uhara. Gera demdika wasol dans le 60 ans. Wohunjoshida ujusomo na urame. Kumbe iketsubu lezi fuba ujore mahata njajo sante. Alafogo shangaza swa buhimbi. Ngumdu hazi hamadawe. Nyesi munarpone sharishaho. Gwele zokaya hiyo aibu. Wallahi mda usamshipa. Hiyo aibu bumbaba wewe. Tiweleza shimwana hao. Haka mrasul dans le 60 ans ujushida unza. Tiweleza shimwana hao. Si ubinadamu. Ya uka hiyo aibu. Utilole mwana uo. Ba uo mwana umanyanya hemru mshaho. Haba hanilaza nae gamzifanyo. Wallah. Zifanye. Ye miadinara ngadaminawe. Ganjofanya hata toportu. Ye mafoto ya hoka hulole moto. Badi ka ujotule mafoto. Garjo afishe na meweido la mbaba na kaumvumbua. Wakomari ça fait mal. Kam tuye lewe bana mnyezi mgaripinise o. Zero hozatu zirande ha roho zabo ya roho fantomu. Manada mkatsuye le okaya inuaibu. Ye mbaba wengi prêt à tout. Il m'a menacé. Ce problème d'avoir ni menace tu parles de Subuti. Il y a Jayan Julia. Tu menaces wani mazababi. Tu prends à peine inconnus à menacer. Tu fais une menace de Morizinji. Je suis toujours à Marseille et je suis dans les places publiques. Niula Latar, 23h minuit. Mouka Honziani. Moubaki Hatamasi où tu rentres à pied. Mitsidorenga métro.
Voilà, bus, je suis toujours là. C'est Allah qui me protège, c'est pas les hommes. Yaboka batimna kalboshi. Ya jomba gunshangazo njiendani. Ngera bembabe hamanda we walemewa. Koba ike hurumu andu wajofanya reglement de compte. Kwa jajon sasa. Nsojo konziani da minanyi. Ngera bembabe hamanda we mrumdu hazi mjinga. Désolé les kalima la hureda mjinga. Parce que j'aime pas insulter. Shawati mwana damu. Wemdu wa oze. Wanzo ulole ye mwana wahima nyanya hemru mshahao. Ika onyede mamrega. Dizongo oze. Bonjour Jarwan. Ngo oze wambe ngo mlolo. Subhanallah. Nyezi mgunarnike khatima njema. Nyezi mgarnike msomema. Nabii mzazahe mwana woi. Ukaya wewe kutsina hata haya. Eya hureda hinrude manyanyuho. Weidi ya wahenyu baulala ukomori. Dizongo towe ye amri ya ukaya. Ye mbaba wenge na duraya lole mwanaho. De mwanaho wapara naibu. Ye aibu de karijaba nule mbenu wa wangu pia wamono. Swe karija mbenu wa. Dizoko suno kaya zindogo jojulani ha. Ye ukaze manyanyuho fikiri hingi. Mwanaho mna phantom. Wa mzaya. Ye mbaha hunru baki. Haka université à Kausoma. Elle a trouvé le kilo et son cul. Yadoula la ne mwana mbaba. How yadoula nga mbaba. C'est pas possible. Nyezi mgarnike khatima jema ya Rabbi. Nyezi mgarnike musome ya Rabbi. Actuellement, Rifiwani mnamwana wa 17 ans Hobasha, mnamwana mwibani, womana mtiti. Il avait ce rêve. Hakadene promotionne mazababi, mabani hae, wakana projet zinji, mnyezi mgu hamtamani leo, nguju jala kangarme jannati firdausi. Omraya wabasha pia, guo ibani usiku wa leo. Hawenda wende wadzihem na mwana hao. Yewe wongo jifikiru kakuna ufa. Hambi. Na makatla na mashaka. Na uchamfu. Na rogozirisao. Mbada hamandawe. Hudiweze kamtume Muhammadi hafu hama mongo miranda na miraru si je me trompe pas. Wewe déjà tu es dans le 60 ans. Tu penses même pas que tu vas quitter ce bas monde. Tu vas aller se salir. Ils ont pire. Gam tabi hao. Gam kusuri hao. Bada garmanda ni kehewe. Mwanadamu islamu. Je suis là, je parle. Mais sûr et certain. Moi que je parle là. Mbi wazaka, j'ai fait 2 semaines. J'arrivais même pas à prononcer un mot. Mnyezi mguhani baye hanyo. Ha gripu. Nankohowa. Buhuwa jinji. Haukede mwinyi. Miracle. Yede mwinyi miracle. Alafu mzee Hamada we kuna usubuti wa bengoro hojo unita. Kuna usubuti wa bengoro hojo unita. C'est ça ce que je vois. Le problème, gamjo hunde makarboshi. Guaparoze appelle inconnu. Turam, t'es où? Je suis à Marseille. Quel quartier? À Bougainville. Tu traînes où? À Boulevard National. Bon, vas-y, on va te montrer n'importe quoi. Où? Quand? Quel moment? Alors que je suis toujours dehors. Gabwakawani para. Ika minuit. J'étais en direct en live sur TikTok. Hani para wala. Simhez arme live. Arme appel. Hani son menace. Sabamze. Arrête le bobobo. Tu m'as dit que je te donne mon numéro. Je t'ai déjà donné mon numéro. Dis-moi t'es où? Ah, on arrive là tout de suite. Donnez-nous l'adresse. Swani adressé en complet. En live. Wani para watla inconnu. Je réponds. Il a dit qu'on est là en bas de chez toi. Vas-y si t'es un homme décent. Je dis Wallah, je jure au nom d'Allah, j'arrive. Je suis décent. Njawaona. Gamjoka nsujwa kawa kawaili. Hawa kawarao. Hawa kawani, hawa kawatsan, hawa balamizinga. Chapar Allah, je descends.
ça a été minuit. Alors que wala tsi wandu walo hunu, wala wandu walo pareil. Wanambia ngwa hunu. Ya Rabbi. C'est sahi. Haukamiti dolia. Yensi na usihana bobo tasi njongra boulevard national. Hauni undu hegamaze. Ya bodo juwa bombada wewe. Yemna bababo wa mto wa bomchamfu. Kuna uoze wa subuti. Wanjilia wala haini wakati njo huona nziani. Ganjo sputi na betami. Tu vas me faire quoi? Nyezi munanike khatima njema ya Rabbi. Nyezi munanike musome ma insha Allah. Ya Rabbi. Naruone haya ruone rugoziri sawo. Zinizourisa. Nizo kweli gojoka usubuti bombada wa ulole mna mwanamshe wai. Ulole mna kadwe shwai. Nizo mwanamshe wewe tu penses même pas que c'est ta mère. C'est ta maman. Même tu l'as jamais aimé. Tu penses que c'est normal. Ulohaba ukaya. Nizo accepte là. On attend. On attend. Car linda wendole ifanyi shehe. Wakati wenye familia hae gamjo regrette de. Gamjo regrette en 100%. Wallahi na Mwenyezi Mungu. Gamjo regrette en 100%. Haku wakati wakomori pia wajo mjuani. Ya ukaya weide mbaba. Ya rengema na mwanyanya hemru mshahahe. Nizo ye mzaze ne fami ugwa umadakor. Garlinda wakanyu wasubuti mzifanya hunu Marseille. Mwenyezi Mungu anike khatima njema ya Rabbi. Mwenyezi Mungu anike musoma insha Allah. Ho hanzahi Rabbil alamin. Mwenyezi Mungu anike sitar. Likiwa nada maudu unazili sawa. Likiwa nada maudu jua kazi inu aibu. Bumbodli buje. Likiwa nada maudu santo kaya zinofanya gamjutsi. Sha rilawazi akili haya kaziti. Gamdongono wanawashe. Bamono wanawashe tawala na wanaume. Wahia TikToku. Wakahaba ulaba na mafiti. Au lieu de penser. Wapansua wazaya. Wapansi arhamizao. Wapansi mijinia emijiao. Wahia wakaudama ukaya. Nimi tiparo pule mapuzi. Ni mana meya la teuf. Une jeune fille. Rahaya Tsulolo. Il a osé de dire ça en public. Ya Rabbi. Il a osé de dire ça en public. Des questions de vérité. Hasubutaba ukaya witi parotson zambo. S'il vous plaît, désolé les kalima ya Rabbi. Wanu wanawashi watsulolo. Wanu wanawashi watsulolo. Ngwasubutu wajarma zi live. Wadu wabemdatse li capture n'importe quoi. Yuandu kao nyiuri sa habari. Shasumra muwani bada mklia fondete na range. Shaka mjajo paro subuti mbaleza surwa zahanyo. Mjeba mzole se akweli. Badi kamklia peinture. Mjem de trouver le kilo. Mwajarma zerezo. Mwajisani semdoba ukaya. Ni wanza utonza. Ni wanza nkuu. Ni wanza baba. Ni tiparo fanyo dingoni. Ni Ya Rabbi bani kamsina wazaze. À la forme d'un caméra, c'est le capturer. Vous êtes comment vous? Gawam privé, tu parles que tu veux pas qu'on te capture? Non, tu l'arme, si je ne suis qu'au bilambavi. C'est qu'au bilambavi parce que ça me fait mal. Je vois. Je parle de temps en temps. Mais il y a ce sujet-là, ça, il ne sont qu'au bilambavi. Bref. Rabbi, il n'y a rien au Kanaberak. Mwenyezi Mungu nanike mzazi wiro hoku na subra. Ho hanzahi Rabbil alamin. Mzazi kao yatwaze maliza hae. Nezemvuza hae dene mrume. Ye mrume jarendi hakaliboshi. Ya sayabo warengema na himanyanya. Ya mrenga ujahunu. Finalement ya jamuhimilia harohombi. So ye mrume. Ya juhanema na himanya mrume shahahe. Yenda zahe. Ye mzazi woi haka ujwa kema na woi kamanza. Shema na kaufanyo msafara zinpia de mrume. Ya kompropozea. Haone ya ukaya. Ye mrume nge na mahabane fami. Baike mwana heka mwanza. Sha finalement. Zijazi hisanai. Ziwa suliva na wasarzambao. Ola mbaba hasarenge miadi. Kangu lolo. Ye mwana wahima nyanya himru mshahai. Pour montrer sa femme. Mwenyezi Mungu anike khatima njema inshallah. Yarnike musumama inshallah. Yarjalir kwanada maudu naziri sawa. Haukagar jo tsongo huja. Car tu penses. Yezi joka huja. Chacun tsongo pense présent. Si tu penses même pas le passé. Ou penser le futur. Tu penses que le présent. Yabongo jo hindana ibu manadam. Mwenyezi Mungu anike khatima njema inshallah.
Mwenyezi Mungu arnike musumema inshallah. Mwenyezi Mungu arjane joka na heri kamgwa benzi. Rambie mbaba oui, si t'es un homme, t'es un vrai homme, vas-y fais le ndola. Si t'es un homme, t'es un vrai homme, fais le ndola. Marie-toi avec cette jeune fille. Tu vas comprendre et tu vas regretter. Toutes les raisons, on va t'afficher parce que t'es pas un papa, t'es un bâtard. Là, j'attends ta réaction. Parce qu'on a ce réseau. Si t'es mon vas-y, viens me chercher. Aujourd'hui, mon temps, je vais passer tout mon temps à Boulevard National. Si t'es un homme, vas-y, passe. Nyezi mounaneke katimanje mangarjouar me deuxième sujet. Garjouar me deuxième sujet. Ya mzadzahak, ya rendazema. Kao mzadzewe ukapar. Ikao hakarma mtsango mzima dena mwanyanya. Ikao hatoa 9000 euro hapatsai mwanyanya hazime mwanyanya haukawi mwanyanya manzani wahe sha wahe ya uwanzani hama uwananya ili ende alozemwa na Komor hamnika ila 9000 euro wala mzaze hende Komor enda fanya ila shughuli horejei ikao bidi wala mzaze arejezo la manzani wahe uira vya alaikum salam ya mrejeze mapesa hende hambia ula majana hama hayi bango tsongo nafilisha na mangali nafasi hamandaini vanungo tsongo nafilisha vanungo nafilisha ula mzaze haharai hadaza hende zahe hampara mba utsido nafilisha beka unafilisha ngojo jitswa lodele kalma mambi ewa ngojo jitswa hema pese ya hahi ikao hawazima wende waloze mwana ijaula mzazi azimwe mapesa hajaka ufanya hakauloze mwana hahe mwanamshe haukumbi pari na bonyi bowazaje nyi mlozo wanaeze nyikumbi nyi uhunra hauke mapesa njia wala yala ya hanyu yaboho towe 9000 euro unike manyanyu humanzanwa ya hureda njema wakati ka hukarumatambu yoyo tsimbi huloze mwana hao mwanamshi afanya ukumbi pari ibidi ujise 9000 euro unike manyanyu humanzani waho o wakati ya hupara hambia humambia utinafilishe ranso wakati njo udesiden hunike beka unafilisha ngojo jitu watukufu kawajabila même pas quelques jours yemzazola haremani attaque butula shawo Mwenyezi Mungu bien sûr wa Mwenyezi Mungu kunfaya kundi ya beho wade shawa hawade uko uja hasababu wahawade wohuja hasababu walikum san ubedi city ula mzazi harmani ataki bande harmani ataki wadola umreme le kalima litoa hambio wana hayukaya antuka eyani wa mrukadha o wana haye wakanza wafanye namna wende wa demande mapesa mzaza hao hawambia ukaya mtsende mtijorando azidoro hamadame gamona rohombi ya mkomori ya unauka weima zanu wangu weide manama haradungana ya mredo njema bahande mande wakati kauge na tambu ya mzazo ya siya wadomfanya menas finalima ya haramani wade hazijua ukaye mwenyema pesa haramani wade haramani attack gudongo kansi hadomvumbua umvumbua nai ola mwanahe mzima mwanamme ikao yekakiri wakado amine rogoza masari na nigangi hapara ola mzaza mambia ukaya ekango wanzo ukeja mzaza haho eseye udoni para gamona rohombi désolé parce que banunga vos malades c'est comme le retour bon vas-y tu peux aller regarder ailleurs Bodebel m'a dit moi j'aime pas insulter mais vous provoquez que l'homme insulté, na kalbo chamando il va te soigner Bodeb. Wana ma bibi quand on a parlé de moi je suis pas d'accord avec toi. Il faut qu'on se règle le compte. Chagam jodo tsatsaya mu fanya commentaire fantôme. Chakam na usbutu mwado jive no bojingu. N'importe quoi, va te soigner. Ola mzazola habie mwana wa mzazola.
ya ukaye kangwanzo ukeja mzaza haho eseye unipare yode bahanu mzazi yakaukonfirme comme quoi yede ya muwa ye mzazi wenge pari yaboga mwambio ni timpara hanifanya de même menace hamba wetulamu saba wimitulamu habeza jiringi saba de mzazi ulo mwade ulo harmatambu ya hazime 9000 euro yae sikahupara en privé nambia ukaya ye mzazi nge mwade hamba zote jwa kange mwade yabo ngojo kufanyaje emapesa hamba yewe hingi ngawe dhamana ni zwanzo nuzise sababu ngame dhamana anikupe telefone subhanallah yabona mjuka ya mru ya redwa njema ya libambi na menasi ya menase mwana hardi mimi ya nifanya hamamna menasi kumkua zenye gangizo kazi tubewa banwe masahili ya unga bewa unga sugore mbaba nuye uha depuis très longtemps si parofanya sujet bani ya fundi gabashila nyoti pia ye fundi wo hamitima na mshe yaka usorte da ye na ye hambie mwana mshe ukaya yeka husubuti hubuwe hanyo ahe hunivumbua ukamide na humita waleka kujeda watowe grossesse ganjo hujusa muo gamashila upie sujet nuti ya babanu ça fait déjà ngasina 2 ans c'est un billet fundi waye simpara ye fundi ana bia botura ye kahu jiye sujet yun wanze unitsoza dabu gamjo honesa si jaba nitsulongo timfanye message qu'est-ce que j'ai je suis tranquille je suis là ye mwanamshi abasar zamba uhazaya gene mna mwana uo ye fundi uo alimfanya message mwambie ndawa reconnaisse mwana uo ndawa fanya job ikakuja fanya ngojo helelea izo rizamba abantu gamushila nyoti pia yabo masahiri mwaturam je compte même pas nsuya compte nsuya waza beke masahiri ya unga fanyi wao et quand des émissions ngazive wao mais on est toujours là en forme sans peur de quelqu'un. Ya bobo mzaze uona haya ujokaya emakalima na baba ntsutso zadabu wala ntimhara nimbaza masairi za hao wala njamba ukaya c'est vrai. Wa alaykum salam ma chérie mama Ferdina, longue vie à vous. Ya ukawedu wafanye mzazo zenye gangi si makalima wayambe mwana hahe ya ukaya ngwanzo nufanye jamzaza hao usiparibanu tena ya uka ukonfirme kawedu angamize mzaze woi na banu wade yo ubeho mnyezi Mungu shaba hebe wade wa sababu mnyezi Mungu namnike khatima jema insha Allah mnyezi Mungu namnike musome mahanza rabbal alamin rirende hawa nadamu wapeu wa masahiri na nyigangi hunu manga kaitina dwalo Komori kaitina dwalo hunu Faransa gamtsogormia masahiri mniweza kamnyezi Mungu jabbar gujo mpiniseni gamjuheda madomba ya laitani kuntu turaba hau kama nadamu hahimi harohombi ya reme mwanyanya hau yafanye mwanyanya ngongombi hayafanye masahiri gabo wenjo atsongofanye mabelsoro hao nyigangi gabo wenjo atsongofanye wazefamiza hao nyigangi hasibabu mali na arudhi gerambe Muhammadu yazima mapesa ni mwanya nyandi ya eloze mwana haja katumnika habaki nge juma umfanya masahiri na menas yende hatari nguni menas ukangujukuni fanya ni kwenye honda ni vas-y envoie un serpent dans mon ventre n'importe quoi avec ton serpent ni masera nraboya hanyumlunayo. Moi je sais que wenji na wenji wa essaye wazibe wenji na wenji wa essaye wabeze masahiri. Tu parles par sa menace. Il y a une femme que j'aime, qu'elle m'aime. Tu parles par sa menace qu'on va te montrer. Tu vas comprendre. Maturamungu jojitsu, n'importe quoi. Parce que mwana honguna, nous avons maturamungu jojitsu. Jojitsu, midinambi mwana hoya ke amoureuse. Par exemple, midambi mwana hoya fehami. Par exemple, midambi mwana hoya nanze. Par exemple, yabo c'est obligé mdoba ukaya mzaza hangu jojitsu. Subhanallah. Et à la tire. Gojojitsa
E mwanangu guhanzo. Da hizuli de midina mondananza. Hananza par charme. Hananza parce que je suis beau. Il me voit beau. Il me voit que je suis beau gosse. Il me voit que j'ai un bon comportement. Il me voit que ani simbalia. Il me voit que je suis mi bogoso sonmahe. Chez les Makaliboshi, je suis njaba mi bogosi. En général, hosomaye mzade unanzo, gutsongono na kamide le bogosi. Lo duniani, Sharif, hani mguwa mwanza mruso na kaide mwema. Yabokade masahiri nene zenyi gangi, izo ngazifanyi wao ngazibe wao, ngasongore maba nuzoye uha, haukanga zokwa na damu wenju wa tsoura nza warilema ho, bada garambo realite neze verite. Lipari sa menasinga. Bahari mrungu anziwa. Est-ce que c'est ma faute si par exemple ta fille elle est tombée amoureuse de moi? Est-ce que c'est ma faute qu'elle m'aime par exemple? Ils ont des actions gagnantes. Majua mtogo fanya masahiro wanahanyu wanzi wanjina. Ils ont des actions gagnantes. Majua mtogo da mfanya nyigangi wanahanyu mwatsauli wanwa ume. Subhanallah. Wazazi wanga ikao mniwaze suje naifanya banu ya hemzaze ya demande mwanamme kanike mapesa nede nafanya nyigangi mwanangu ya wanze umlole rizaba banu yeda hate mwanamshi hakubali hazifanya finalement za nyigangi zilawa ola mwanamshi hareveba teketwa wede mwanamme walola aminjaka uhanza weze nyigangi za kawa izo pianga zifanyishi hao hunumanga Rizamba ban, ya yesu ya hemzazi, ya taisho mwana hendola, ya pare mwana meya joda hon, vo mwana meya wasuli. Ola motwa ba maman, non, il est pas mon style, maman. Wanazola huno ma direct, ngwanzao, quoi tout ça. Ba maman, il est pas mon style, ce mec. Hatso haba deva ce mec. Dayola mzazi, hamwambie mwana mme, kamakini, ekanga ona mapesa oui bonjour Yusuf Mariama ekanga ona mapesa unike biye baga mjusa komori amjula yabonende pemba imo ndela fanye malalao hohije mwanangu ujo kubali umlole dizo la jindu kalboshi hatuwaze mali hanika mzazi fanyo msafara horejei haparola bwana harusi ola mwana habeze hanja ola bwana harusi hauka yala timahaba yala de masahir wafanya ilandola kabajabila même pas mahami njiaumezi ola moto hangala ola bwana soba mama ce mec là je l'aime pas ils ont ni gangi alizamba bano nyezi Mungu narnike hatima njema na mwiso mwema zaho wazazi wa jihansi ya masahil ya wangamizana hasibabu arudhu ya wangamizana hasibabu mali ye mzaze wo yare mwana wade yare mwana avese weiti mzaze kanatambu c'est vrai wade kaudula hakanga ujao Mwenyezi Mungu yo uveha sha eye wo qu'est-ce qu'il a fait ce maman ya toi ma pesa ya zime mwanyanya ye mwanyanya do mfanya mena susudo na filisha 9000 € ya ma pesa Yatsuma shashi hawazima avec le cœur udamba ukayeye utilo na filisha gojo jitwa ka una filisha ewa hawafilisha hema pesa finalement mzazara mwani wadi hambio wana amba ukaya antukaga mdute na mfahamu ba hedi nuona one hedi nliyo hamba si ulo wa hema pesa hangu wala wana waba wajodai mzaza amba yewe mtsidai ye mwanamme hapara ula mzaze hamambia banu mama hangu hanambia ukaya hahuni kama pesa jauna jau hamena sema na ula amba ukaya kangwanzo ukeja mzaza hao edo nipara utiparo nipara sinongo joka jamzaza hao eske wao binadamu eske wao binadamu eske wao silamu Nide mwanzo komoli ibasauhe. Ngamfiko kwa Mwenyezi Mungu jabale kalwanga lale taifa langu. Gwangaluka nga siharma taifabi. Maran ya wai guripinize. Rohombi zikansu malahoni. Kaziti za ukaya wifami wetifami. Memdeze fami zihimiliana ha rohombi. Gerabi wanzani walo wazima wambangu wanzanao. Mwenyezi Mungu narunike khatima njema. Mwenyezi Mungu narunike mwiso mwema.
ho hanzahe rabbal alamin Mwenyezi Mungu yajalie yemzaze wewe yahundla unono na mvuru ikayinu kweli bo mzaze wewe vanianu masahili na nyigangi do wakangamize mzaze wewe hemali yae Mwenyezi Mungu kunfaya kunungujo hujibu haukaya mrujo kamwade dans le coma havuku habono yo ulo mnono Mwenyezi Mungu hamtamani ngojihonsuka ya izo wafanya haizo ikao zemenasi zao gonsuka kuna kaula wa duniani on est là on parle gamjoka banu gamrongo muhimone bona dangu ha finalement turamu hafu direct il est en live yo utarumu Mwenyezi Mungu yo utarumu mwanadamu nalifanya namna alikuwa wanadamu massage wanadamu mareconnaissant wanadamu ikao wauri ya Mungu ya Latif subhanallah Mwenyezi Mungu alipone shari mwanadamu ukatsulia ye maubia hae katsulia ye fea hae katsulia ye kabulila hae katsujeshele ya izo jukede ya uzisiwa ibanu mkana makoko wanga wafu mkana wa baba wanga wafu mkana wana wanga wafu rikana wanzani wanga wafu we before you so c'est pire kabati ya tsufiwa. Pourquoi on oublie qu'on va quitter aussi? Pourquoi on oublie qu'on va laisser ce bas monde aussi? Pourquoi on oublie qu'il pleut, qu'il neige, on va y aller en bas? Zabandile ni waza wa urakada sina uraka uyeshi da sina. Zabandile ni waza wa uikao duraka rakawazi mahangaze place publique. Zabandile ni waza wa urakawazi madasina o. Huma bangweni. On va rester là, définitif. Pourquoi on oublie la tuif? Je suis là, je parle. Comme il est où Turamu? Il était là à chaque 3e jour. Il nous donne des sujets à nos mamans et nos sœurs. Il est où maintenant? En bas. Merci beaucoup, bienvenue. Longue vie à toi, Floro. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Désolé, j'ai rien à dire encore. Longue vie à toi, maman. Nyezi ngojo ujale undeze mvuzaha. Ngojo wona. Ngojo parse haki yaha. Sha izo njukwanza nambi owanaha unawazie. Owanaha unawazie. Watsabe gwa para we mzaze woyi. Hauka izo ya hamba nge kapablu atu. Hureklame kuja mpasheo kuja rongwa nae na huono ikao ezajili nizo ikao doyambao shamzaze wewe hewe mwanadamu hufa ngojolawa sur un certain gamjolawa sur un certain on va laisser ce bas monde sur un certain yemzaze amada we kweli go oze kakulibize malizandu dobe ukaya ngojo hufa gamjoonesa gwazo nure de jamzaza hao damzaza harmani aves ya we mwanangu menasewa. Salut mon ami Habani. Watu confond laisse parce que ça fait mal. Il y a le problème de Tsoudjoua au Kaya. On est venu sans savoir. On va partir sans vouloir. On est là. On se montre. On se dit. On oublie. Mais, nous sommes kerati manjema. Yarnike musomema. Na mdunge zenye gangi mdohe danizo. Da emaji tsongajo ujwa katika mjua sulu mnyezimu. Mluamba yale itani kontotoraba. Vanu zinjaka ujwa kazi ino kweli. Shana mkazane zenye gangi. Ba izo ndizo mazona kayodini kama mbudi yao. Ili haurida na zefaminai. Haurida na wanduhuze nai. Subhanallah. Mwenyezi Mungu naruniki kheri na baraka. Ohanzai Rabbal Alamin. Hata mpaka dayabo. Boom! Longue vie à vous. Mwenyezi Mungu uhifadhi mama. Ngojo hunga unono. Na mvu. Ngojo juha yabo. Haini ya hufai ni ya kakuli wedi ya zifanya. Mwenyezi Mungu jomreze jazo. Insha Allah.